uspeli smo da izdejstvujemo da centar sela koji je bio poprilično zapušten i ko zna kada zadnji put rađen, odradimo na jedan način koji ste imali prilike da vidite, gde zaista možemo da se podičimo nekim urbanističkim rešenjima koje su odrađena kod nas. Posao nije gotov, posao je, po nekoj proceni odrađen možda tek 30 do 40%. Očekujemo da sa formiranjem vlasti na Republici i pokrajini i naravno opštini Zrenjanin nastavimo sa daljim sređivanjem tog centra. Savet je agilan, imamo volje, znamo kako, imamo preko koga, tako da praktično ja lično očekujem nastavak radova za nekih mesec dana. Ja sam nekoliko puta u našim razgovorima pominjao da mi u Društvu za očuvanje Banatskih šora imamo nekoliko timova koji rade stvari. Postoji pravni tim, postoji tim koji je zadužen za organizaciju turnira, igre i svega, imamo sudijski tim, također imamo tim koji se bavi ekonomskim pitanjima. Ja volim da kažem da se posao najbolje odrađuje kada svako radi svoj posao i ne meša se u tuđ. Tako da ne mogu da nabrojim spisak svih sponzora jer ga zaista ne znam i žao mi je da nekog izostavim. Ali eto, da pomenem sa te organizacione strane mesna zajednica Tomaševac i naravno vlada autonomne pokrajine Vojvodine gde mi preko projekata svake godine konkurišemo i eto, cela ta priča se pokazala kao dobra, tako da dobro i prolazimo. Tako da nam vlada jednim dobrim, velikim lavovskim delom stoji iza svega ovoga. Gospođa Melina Belić, administrator sajta Banatske šore. Gospođo Belić, reč dve o sajtu, na koji način je organizovan i kada je postavljen na internet. Sajt www.banatskesore.com pre par godina je postavljen na internet, ali do ove godine nije ažuriran i podaci na njemu su bili generalno jako stari. I obzirom da ovi momci zaslužuju svaku moguću medijsku pažnju, koliko se trudi i sa koliko žara i borbe učestvuju u celoj ovoj sportskoj priči, odlučila sam da se priključim i da budem ona karika koja je nedostajala u nekom smislu medijske popularnosti Banatskih šora. Sajt je organizovan tako što postoji deo gde se nalaze novosti, postoji deo gde su galerije sa slikama. To ažuriramo od ove godine, i turnire i bit će ovo kompletno svetsko prvenstvo i posle svetskog prvenstva imamo još turnire do septembra, to će se sve nalaziti na sajtu. Takođe, sve ono što se tiče novih pravila, novih događaja vezanih za Banatske šore, sve se nalazi na sajtu, vrlo je jednostavno u principu organizovan, ima glavni meni i tu kreće cela priča. Takođe, osim tog sajta imamo naš page na društvenoj mreži Facebook i naš nalog na Twitter mreži i sve ono što ima na sajtu može biti linkovano i ljudi mogu pratiti preko drugih društvenih mreža. Generalno je priča osmišljena tako da
svi ovi momci koji se trude dobiju svoj medijski prostor i da Banatske Šore dožive jednu vrstu afirmacije na mlađim uzrastima, jer mlađe populacije su one koje koriste internet prostor i nadam se da će klinci koji budu to videli biti zainteresovani da se priključe nekom od timova i počnu da treniraju. Pa evo, trudimo se, ovde u Tomaševcu nam je omogućen pristup internetu i to je ono što je u principu meni najvažnije. Sve ostalo, laptop, dobra volja i ovi momci i devojke koji sarađuju u samoj organizaciji i odmah su rezultati na internetu, možete videti u roku od par minuta po završetku utakmice. Prvi dan 12. svetskog prvenstva u Banatskim Šorama u petak protekao je u takmičenju juniorskih ekipa. Nastupale su ekipe Marijeva iz Tomaševca, Čoka iz Tomaševca, Sakula i Orlova iz Orlovata. Postignuti su sledeći rezultati: Marijevo Sakule 29, Čoke Orlovi 5-11. U utakmici za treće mesto Čoke su pobedile Sakule sa 23-1, a svetski juniorski prvak je postala ekipa Marijeva koja je u finalu pobedila Orlove sa 7-6. Napominjemo, Orlovi su prvi juniorski svetski prvaci prošle godine. Ove godine na svetskom prvenstvu seniora su učestvovale sledeće ekipe: 5 prvoplasiranih od prošle godine, Marijevo iz Tomaševca, Orlovi iz Orlovata, Čoke iz Tomaševca, Bečkerečke Kere iz Zrenjanina i Novosadski Bećari. Dve ekipe su direktno pozvane, to su Tomilent iz rumunske Radimne i reprezentacija rumunske Ojne. A 3 ekipe su se plasirale nakon 3 kvalifikaciona turnira odigrana u Žablju, Kusiću i Pančevu. To su Kikindski Mamuti, Lale iz Crvene Crkve i Sve zvezde iz Mokrina. U grupi A na glavnom terenu u subotu su u predtakmičenju igrale sledeće ekipe: Čoke iz Tomaševca, Orlovi iz Orlovata, Bećari iz Novog Sada, Sve zvezde iz Mokrina i reprezentacija Ojne iz Rumunije. U grupi B na fudbalskom terenu igrali su sledeći timovi: Marijevo iz Tomaševca, Bečkerečke Kere iz Zrenjanina, Lale iz Crvene Crkve, Mamuti iz Kikinde i Tomilent iz rumunske Radimne. U utakmici za treće mesto u nedelju 1. jula Čoke su pobedile ubedljivim rezultatom Lale iz Crvene Crkve, dok su u finalu novosadski Bećari postali po prvi put šampioni sveta u Banatskim Šorama, pobedivši prošlogodišnje pobednike ekipu Marijeva iz Tomaševca rezultatom 16-6. U kvalifikacijama smo pobedili Orlovat i pobedom protiv njih došli smo u situaciju da se borimo za treće mesto i osvojili smo. Pa bilo je dobro u utakmici, izgubili smo zbog naših grešaka i šta drugo da kažem. Sledeće godine ćemo se pripremiti još bolje da osvojimo i vidjet ćemo. Pa ove godine smo se pripremali na fudbalskom terenu. Pa trenirali smo nedelju dana pre svetskog prvenstva, svaki dan treninzi su bili, tako. Obe ekipe su dobre, sad vidjet ćemo. Ja bih voleo naravno da pobedi moja ekipa iz Tomaševca, ali sad vidjet ćemo. Ekipe su sve bolje i bolje, vide se da se ozbiljnije trenira i ozbiljnije se shvataju šore, tako da sledeće godine možda bude nekog iznenađenja, kao i ove godine Novi Sad što je došao do finala.
Dajte nam Acu odmah. Aco! Daj odmah ti da napravimo krug takav. Prvoj utakmici protiv Kikinde juče smo nakon produžetka i neizvesne utakmice pobedili 13-12 i onda u finalu grupe smo igrali protiv ekipe Lala iz Bele Crkve i njih smo dobili rezultatom 30-7. Od početka ovih svetskih prvenstava do danas, znači ovih 12 godina, mi smo svake godine slovili za favorita, tako da je pritisak prisutan svake godine, ali mi smo uspjeli uglavnom da se izborimo sa tim i stoga imamo 5 titula svetskog prvaka do sada. Mi smo počeli da organizujemo treninge pre 7 godina. Treniramo na ovom centralnom terenu na kojem se igraju šore, pošto on geografski pripada ekipi Marijeva. Šore su sezonski sport, tako da se trenira recimo od aprila pre Uskrsa, jer tada imamo tradicionalnu utakmicu Čoki Marijevo, s čime otvaramo sezonu. I treninzi traju do svetskog prvenstva sa pauzama i posle od septembra do novembra. Prvo bih pohvalio ekipu Bećara koja svake godine sve više i više trenira i stvarno ovaj sport shvata izuzetno ozbiljno. Mi jesmo podmladili ekipu, ali mi imamo juniorski sastav koji već 4-5 godina igra utakmice juniorskih prvenstava, tako da njima nije toliki problem ni iskustvo. Tako da verujem da će biti neizvesna utakmica, ali se nadam da ćemo pobediti ove godine, kao i prošle.